Isahluko sesihlanu sendatshana enesihloko esithi yehlisa umoya ebhalwe uKhangezani Majola sekuntambama uBayanda ulungiselela ukuya ebholeni. Sengiyahamba kwema yini Bayanda wavela suka nje ngathi ubona isipoki. Hayibo malumekazi kwenzakalani lana? Hayibo kahle Bayanda angithi nawe unamehlo uyabona ukuthi kwenzakalani. Hayibo malumekazi mina angiqonda ukuthi yonke lento oyenzayo uyenzelani. Hawu kahle Bayanda yonke lento mina iyenzela wena nje akekho umunye futhi engaphinde ngimenzele yona. Hayibo malumekazi yabo kodwa ngempela umalume ngathini nje ngempela mangabe ngezwe lento. Come on Bayanda hawu sonke eduze kwami angilumani nje mina. Hayibo malumekazi hawe kodwa ngempela malumekazi namhlanje ngempela ungenelo yini? Kahle Bayanda umdala nje wena walokhu usenza ingane encane sondela ukuza kimi. Hayibo eshephuma ngejubani uBayanda hawu wazi wayisilima umfana. Fire inside my true